Kiwanda kia gwika na kutheremia maketha ja Ameru Nandi kiri tayari. Bobo ni kuringana na munini wa ngavana Linda Kiome uria ugwete ugeni ya biashara na onjorithia birio ikundi gutumira kiwanda giki. Augite kigatethia gwika bwega imera biria bire magwa Meru, akieza na ngerekana na mira, akiuga akagita kambura ndere mira yethairwa ingei nkurukia kithimi bakamikaga gukurukira kumetwikithia juice kana kinya wine ni antu akuthukira miundene. Muthurmurioki na rugonoru. Munini wa ngavana na kaunti ya Meru Linda Kiome augite boja thirikari ya kaunti ya Meru bagwatanite thirikari nene ni bombite kujuria ntuku ire kwa kondene wandi urirwo rera ni bakwenda ndi onjorithia thabe kinya guntuku ndikenda kwambia biashara na ndengenda kuromba investors barabendene ya county iji na kinya barabara yome ya county kukurukira okaire national government trade minister wetu amwe na thirikari yetu yonthe itumbite kuthiria development ya project ya county aggregation and industrial park nchuku iria yaki ni ngwataniro ya Meru County amwe na national government na nchuku iria itukuromba investors bombe ikweja bamitere ngugi. Already twina investor umwe uria umbite kureta kinya equipment chiawe ndene ya county aggregation and industrial park nchuku iria indera ntere chiaruire rwarera na ibwirite gutumirwa ikenda tuthithia value addition ya imera bietu. Pakiwa moroto jwao ni gutigeri kundi mwanya mwanya bila na kaunti ya Meru na mtu barabe na umbani bokinya guntuku na thirikari ya kaunti ya Meru ikethwe kibatetheria kimantu ja kibiashara iji kana kinya cooperative society iria kwenda ikwethira ina kanya ka ku develop into bia bongera value addition na kinya individuals baraba kwenda kwethira bena space ya kuthithia industrialization na value addition ya imera pirato kwa ndende Meru County twina nafasi tukethira twebunenkaira kanya kameri ithatu katina marei ikenda bomba ikweja bojokia space na batu tomba ikwethira tukitumaira akaipsira na njirere bwirite na mono moroto jwa nchuku ici ndigutigara jikuthiria tharere kuonekana kagita kamaketha mono bagitegera kimena kemira kira kionekana kagita kara kwina mbura kikinyanga tukamenya igita riria kurite muno mira nitejawa muno mira ititherwe na value na nandi gutumira kaipsira no tombi kwethira tugitumaira invention ire thithitwe ni Meru University of Science and Technology na aria bomba kuthithia mira juice, mira wine, mira kombucha, mira chewing gum, mira capsules ikende gitarira kurite twethura twina antuba go collect mira eu neka preserved ikathithura value addition then ekaipsiria ikenda twethura tugi preventa kira tukuga ni post harvest losses. Akiwate baketha bagithiruka kithoko mwanya na kaunti Meru kutigira biashara ni bakugunika ningugira thikari kaunti Meru ikubaitira tukathithia mubango ja kweja kuthiurunka thoko cietu turenda kuona na arabu gwitira ngugi na kuona utheru wa thoko cietu uria gukari na kuona management ya thoko cietu uria kwenderea na kinya kuigua ni thina iriku antu betu benacio ikenda tumba kubatetheria turindene ya thirikari. Muthurmurioki Oro TV Muthirokangangi.